Mugenzi Florence Nakanwaje agambire RDC obubari omu rukiko rw'ekyaro orubiremu n'abantu ab'ekika otireho n'abataka ngu enju ey'abaana bariyo nibamubingamu akajombeka akwatanise n'omugenzi. Ekyamaze betwazimba ennyumba eyo. Omwami yange siimulako eddiiro n'ekisenge kye. Yali nsulamu n'omuzukulu kabiswa. Nagamba namwe ebyamwe musiimule. Ogu nagira ngu ibakuyahirize kutunga oburwire obwamazireho obwire bulingwa niko abantu abari kweyendeze byabo okumushanga kitanda atari kumakiri kugenda mu misho niko kumuhandikisa oburagwa obwari kugira ngu nabo nyime kubuhandika aba bakagenda mu misho nano kubasa kubucupura. Obwode bugana okubona kwadda mu makaga. Olone munange wajjane tubeera fenna wano. Etumala emyaka 3 omwami tawona. Mukoddoni wono n'omusumba bya Katonda ne bajja ne batandika okugamba omukulu wali okoze ebirake nga gyali mikono gyokka omukono w'emikwano guli yabakola ebintu byabwe ebyo ekyamazima bagenda okuwunzika ebiramu byabwe nga bigamba Uganda gwe batadde wano yafuuse nannyini wo nze akaseera kano gye bagabira omwana mulamu nga bwe naye bigabanga mbulamu gye bankasuse n'abaana bange batalina nnyumba. Nakanwaje nagira ngu abaana tibakomere aha kumubinga omu nju kyonka ngu bituna no mu rutoke narwe bakamubinga mu ngo bwahati taine nakyo kulya. Bangobera wakaseera nabulako bendi emmera akaseera omwana agenda okutema etto bakubira omusiko yali mu bbulu maama namugamba nti siri mugwaddalu emmere y'enkitemera yagisimba. Chairman w'ekyaro Lawrence Kayinga ahakinise byona ebibire nibimugambo bitogu kwabira atakaherizeyo okugamba niko hakimuka abandi bantu bakatandika kumutunga kakumu okuyabashabire sente harikwena ngu nabo abase kubayamba okuza omburagobu. Nze sijjanga ko wano mulundi nagumu kusaba mukoddomi wange akole ekiraamo era nze okuyingira mu kiraamo njingiramu ntya mba ndi waka mukoddomi ampita nzija nabasanga bali wali mwami Pastor bya Katonda omukungu wa Kabaka Ssenyomo Livingstone ne mukoddomi wange muweye emitwalo 2 kubanga nange muddami wali bantaddemu gwe kenyini wakyogera ne tata twali babiri nga tufunga wali mu gate ekitwe kino tukigaana eko jono nga bali wali mukagga nga bali nono omwana oli ne bayogera naye nze sabimanye ebyo. Bituwe Pastor bya Katonda harebire ebyo ni mugambwaho na n'obujurizi obwabataka bamutireho niko kwemerera omu rukiko orubire rumu abataka hamwe na nabekika niko kubashaba ngo chairman bamwihe omushongezi ngo habo kuba we akatazirimo. Nze ni musumba ne njogera nyamaki ne mu bigambo bya mama mpulidde ebigambo ne mpulya sigalwo simanyi wali omuvubuka lule badde nsaba Mr. Kayinga basooke bamugine ku nsonga ezo gwe bandi badde bateeka ku nsonga yandi badde nze ne Mr. Ssenyomo. RDC ayorekire ngu oburagobu tibuhikire kandi yabuteramu ebituri niko kugira ngo nibine kureba ngo bahindura oburagobu kwena ngu abana bo mugenzi ahamwe n'abakazi be bona babase kutunga oburinganiza. RDC ayonjire yashaba abafamile okugira ngo batware oburagobu omukoti ngu kandi na Florence barebe ngu bamugaruza omu rutoke otireho na nenju eyayombekire niba ne dame situfu engeje tulirabyemu bine bitule wano wansi wa mu point emu 2.345 ne dame tufu tuli challenges musango kugoba na mwandu mu nyumba olwokuba bawa food musango nyo okumubuza kumugoba mu lukujukuju tumuwadde ennaku 14. Oli mukuru w'ekika Segirinya Moses ashabire abana abijukuru ahamwe n'abakazi bo mugenzi okukwatanisa kandi bakarugaho mu kurwanira ebintu ebyo mugenzi yasigire yakora. Amakuru agagasha kwa Bashir Kalema aha Tayari West.